Suzai shibun ni berapa? Kum gaji penbej yang cuman ngarung ngalung mo, kerteng jong ande mulanda, kerteng jong ade mos planar marha, oh jadi nong senong jong ka West Castle, kum jurung ade presiden jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association, kabang ilayadon rekat nakapos kapur, bat iba kermen yuria, hagi benta paper, ke ngam ini ay kublay ya baru kait baru nang ni namla banjir kerteng kerpang yano namar giwan nang ni namta kaju kebentai di nga so istom ke ban kran la shuya kran man kapor la shumi YouTube man kapor don gibru ki boong babi mat da de ban sina la kajong ba YouTube kham yo nong namar na kapor la yo shui da pa yo ep chupe ya YouTube henry ngin le kuno namar kam ka sha ndai bangi kwa sina YouTube mangi henry ki benta ki kam tom gini ki media ki benta ki bang ye kun kimi man kasi menin ngidang ya keren menta dang ya keren tadi ki bru ya keren biria ki ada piat te ngai ba nam ta ka jing bah ngin sha kat ka ba la e ban keren kat ka ba sha keren ki weiru nam ta ka jing bah te ngan keren kumno ngilang hangi ngila sha penyap haman ki benta ha ba keren nang niru dang sha penyap man kasi ya ki benta oke hang ni idon ki long snap ki sha penyap ki long keren ru sha penyap nada ngi sha penyap de sha penyap daya sha penyap ya kalau renjeng sha penyap di kam jam lagi pai minta di sha penyap pe kino ikai ru sha penyap pe kita ki bru bala kena ret ki bala sha penyap kinong balas ni sha penyap kinong kamai kali bater ter kat ka badon gilai sha penyap lut mentah te ngatrai ke bangsa asam ki media sha penyap ni kumdo dalam sha penyap seperti mano ban ai biang ini ban highlight gini gigi berokot segi ngej ba inang duai wat kiriu duai mentah kiriu ni amru sha penyap kabakrau gade gani mentah an keren nya phi mentah an sedang iswana kiriu ni sapa taslam ngin kuno ba jadi sha ngha be keren ni kumno phi haying maning yo keren de shin kentangin keren dun wan wi briu le dang keren kan mau kaying mani bang alit mga kentam sikenta wi nong keren ula putan bentan suar long hapsong no tingin niya keren nang ni gen nama ta kajing ha kat nu dia don boy sisgi ya di sha yang penting kai ka ba ma ta ka long bagi sha paniap ya kajing ya kiruniam na kiru duai kali bang sap pa ba tai pi ka ba pesusi ba nga ngaji hayeng ipa jongi miswan ide officer iba interview ke PMGP scheme ni dang kenari ba te don iwe briu yo tapi PMGP scheme yo ra di sunduk ba thain da ka kriya hayeng te ipa im don hayeng yo ai email ai kublei la ai sha la lik no yong iwan ipa sibit yong kai kami kani ka sunduk ang ayam ba ay tau na marba usungu ya pi paula yo ya kani ka PMGP scheme tamo scheme ko ba yo scheme no sarkar ipa ay tai ki jaran ye me yang balai bisu mi kani nong kani sim lek pai no ngi ta kan no gi khuni tanat i tai jing than yu sakwa saban bu jan di sunduk ba shu than di tri hari pa ngem kamlong kan kami hap kan kani gade gi jipun pamsap yo kani kamlong pan pai no yo kamlong kani kelai sai man si apun itu buru wan sim ya kata senduk bad uang na kawan ai sa ai kan uno por noi menta ba pin ai kata kanong rim ba ong ba pio ta PMGP scheme golong bangal ai pi ma pi bamsap banga pen bamsap yang ada nga ngam tip pio hok bade banyo kide banyo ada ke ai ga bajia dala ya ki por gini ki por ka menta mai ide yuri duai nong seng balang beno alam balang teng-teng iperlok sunga ibunuan saying tip gaya kaying sem yung ipa yung memi na memos kat ni ba ipa yung may ilong kumni ang bala ka jong jigay yung tiyo pertay ka banga i kalong bahan o igasngi imay ijongi iong yanga ukun nyesyong di salang uang akun meda don kalat kalenti haba mitre kang pajba punite yarap kamlang me ya kini para laknu ya keren ni kita ki officer la ni kita ki minister ba yo kam ipa ban ong hoy droi mong su rum yong su la ka ba is ga long ba ino rawap kini ki kmat no rawap kini ki myang nama ban ong ru im long ong su dong hoy tru kata kalau persa hikai tu apa hikai ki kun hikai balang wong ba duai wa ban yo kam duai dena Jikai mensuat, duai. Henry ke ka mga slow man itu ipi kalong ba menta.
Kani ka sistem ka bayat kita kalong ba. Hadu ya kata giduai ya kita gibai hikai ji sya mentaru la penyap no namar kadi ka sistem. Kadon gawe kaba ika pastor dia tu kana yang di pastor dongi ngano tu menu uang ba ani tu pastor ka benimit de sia haying jong MLA armet. Balai na benta banyo kam ko. Jangan melangit. Mau tahu di pastor bang iba ba prim de bang dai lani keren persya mau ri keren jisa ngaya keren ni kata sia penyap lo gidu duai ana berkat ba ka jing phalen jisu ki hukum Kristen kami lagi muslim lagi Hindu abda kawat ni andrai kam de na kata andrai ka sistem menta kala penyap wa di kiri duai tu hadin nang ta kita sisa kemutang kano kanipor layo kam kiko habakut kemut ba Andala day ka production nga pagkay kamot kuya lap na banta utaw tadi. Kamot bahang tao ang belen ni Jisu lani may permi kerteng jong ahap permi kerteng jong ta kunong ikmat. So kani kalong ka ka ba nga so man ong ba ila siya kabamata man ta ka jaduri la siya penyap wat ya ka jinglong ribulay. Wat ya ka jingduay juro. Ladala ndun su ginong duay. Ngalong gumolong kumni di kajing kan duai jonga kajing kan duai jogi ba ik yang imei pa yang dam dei babun ki kap ke bang ayat kun samla ngade bulu bolong agresif ba ngade bulu bolong revolt ba nadu meno alamat kajing dei dei ba kajing duai jong kini kiri duai pangala ban yeng bangila ban long kum bolong minta kala da penyam no ya kini kiri duai kamut la yap dut kiwe dut to ngin pai no menta sya kajing sya penyam jong hebren Karno ngisno si bani ai ke jisulam na kaying gasam ka association jongi ka sur yung bri hunyo ta pro kumjo ngala i ba iba kerman yuria kadu bajia ila panmi haga group ke jongi bangi don lang kasenjuk ikali kamai coba bri hunyo trap ya ka jing sa penrem jing penyap no jongi hybrid bat kiwei ke mlong iba mene ka jing sa penyap ha kan mau ka por ba ka sto dang ki saus na menchua ka don ka pot kubor iba mene iong mene ngasus ong iba ngasus tenar ba hikai mana yang ba piblik yang ikut kami gipa bohong nyai mobile yap cek password jom dikun kiti aku ba ngikat kan ni kajing jenjar kini kena ikai ke syong ni kat no kajing sat paro ko ngia belang ngia tur ya mau geding ini cek sa ke password tu kita gikun le depan cek pada si mobile nilai yap sundon kata kadai kajing sisa hoi ni semodai ju ong topi Henry ke de samot mangaru Yagi kun mentala ban buri yagi password jogi kun. Anang phone si sini kun ngadon sesnong hi lock ngadon sini kun sini. Na phone ni ki melawan skor lawan oi. Na phone la bu haying namar bahas no hikai menta nadu ka 7 kila ayeng ida ka. Daka taka ka so homework bat kas ai kam banle da mobile. Tila dang imai ni nama ai kumno. Kai sa mistom dala fail kamu do pim pintet mobile. Dengan yang so kalau phone yang ita yukun kan tay dan keren kun serang yang ba email lawan me we hide no to game so tu ba ki hide ki kun nga ya kalau kan marawan ngong kata ki game bagi kun me so hide kan check sa kata ka mobile lagi game ki kun tu me ngalayak on ni sa ga ni perhat kata ka dei ga jing denam dengan ngaso manong ban ya keren kita ke mrei ngaso manong tang kali gawe sin gadon gawe ki jing dia ni abi kai ga dei ji ong jo pi bro khoi ga smart ikai ka mindset ki kun menta ji ni ikai ki kun menta ban submit Ngi snow nang yang ini change no largalong persa ya di kai kasta. Matangi lahi kai palat bangin submit palat ke imlang na salang ka jumi. Haos ngi ilong kui dan ya jan teng dari jajak beriu jong jong snow. Adon gijing dia ikun mau sakit nap ikun jong ita bawa na school. Hawi ga ski gele no nga ong itu ikut dia to beriu baterai mekanik open welding me do kulong. Bogon prek haka haka ni kulong. Ong yu ngam adon kam ngan ra sini. Alai kai ikun, ong ikun ngadi kai sakumno. Either way idai de konfereng. Lain submit ngiap. Dei kai kuno banile ikun. Awan aying ang song li lock na ong apet kun. Pi mene new de pieram pi. New de jikut lap. Tang show you puli yung ne one ubri one baju bor dum. Kalau kong ksoi, me hikai ksoi ikun. Ong ami kai ksoi. Ada umos ngan Allah jom Moses. Hikai beriu hikai jolong beriu ki kun Israel ki dua saus pas nantam kisah. Wan Moses sisi mari iba syok kun Israel wa shibu ya haju. Dena. Dei kamut ba hadin Moses uphat na ba.
Ublay sa man khot le man khot Moses ang panyap beriu. Ublay khot dia Moses nari kalau benong wan me. Ban yameng lajit paminit pelat merawi kun Israel. Ublay bang khot Moses nga sayang baklam tho ang Bible mo bang. Pan mak suwa mera panyap suwa tu benong Egypt. Baru ublay ak badai. Ngomong mo panyap beriu kolong. Ada jimut jong ang ringdur mentangi hak ikai ya imlang masalang dui kong ibak ne bagi long klan ya kikun giti ndai bagi long sommetset bat ni dei ban le ya badai bat ni dei ban ya da ya la ka jong hok ladang imla chu ban ikai la kikun giti jong i ban ya da ban ya kun ya la ka jong hok tai ni le sa ka epat kata ka dei ga jimut ka jong dengan tentu ya kini ki nong yalam seng ba per ronang ni kum boong iwe nong keren bene yang ba mentangi la ya pet yap mentang ni sipet na perda dengan tentu ya pi kilong kemi kilong pa mata do hikai ya kikun jong pi ya la de pi wan hikai ban ya kun ni sa than tiam met pin poi ying ya kikun hikai ban penjam hikai kikun le che ying ong me ha be kun ni jing sha hikai no umta daro mai ha ban sho ya ka hok damai ha be kun ya ka hok hadai la dang hikai ban submission ban long submission ban hikai ban thap siliang sa siliang la thap siliang ban no dong em thoi ai thap pi sa siliang la dang ikun ban sha thap pe jaman kiliang chano ngin poi ni so ban ban thap ki we dim de ban thap tamala de ki we ngi thap siliang ni ban khai sinon aria kata ka ni ge sno ba jongan ni lam ba de to itai de hikai lor kata ba ka ni ge jing sa penyap ban ka bakong san ngakren ni ki no hikai don lang ki no hikai yang ni pela sai dami kani ka sami ka news karong ba bunpat kino sim menta ka sul brinyo trap akarmen ama hangi ngidon lang kino hikai kini kino hikai pensan perang ba yang dei kini kino hikai ba pensan perang ba yang ngalak ban kran ni na perkhat ba menin mo ba kamen jadon gi ki jong ke senjuk jong ki kali kamai jong kaptam gi tores menen leya kran hana kino hikai ru kilek ni lawan ni le thapti ni le kroi ni la i4 arpanai o artayo ko sarkar kam dan baik gaji ni. Ano perkhat bagi no hikai ro kini korhoi la kacong jing korhoi. Andal apo yang ni ngalem mo. Ngam are la da bun mo makrmen mo kita gibriu yung gino hikai. Are gino hikai menen krem ada be krem na ban ni beri kita songsa se. Ngai kli yang tu gyong hoi ba songsa don gino hikai balai ba jiayu yung akli no nong alam ngin tip song ni kata de garu kom mi ya kinong bud banap song. Dengan ngasno kum ni kum boong iba menen manu start ne yang i baro kwet ke balong kum ni wat ki mani ke ministers ya paro ki observe dei ki nong ikai dengan ngong ye pi asu ai jimut lang ya sarkar ngai ni ai lang bagi kersan ya ki ya ka ya baleng kini ki dei ki nong ikai khamtam yang kini ki important bah khamtam yang lo yalam jo trok asen ki important bah ki baleng ya ka school jo kini nong ikai ba shoham ne bun ki dei driver jo ni amar ki duk kublai shibun nong ikai ang latip badon ki driver ki ong mentangi ma asu ban siu ka by school betu kana yang Katu kat ni mengabat ya kami kali abra boy driver ni baduk ba mio titkot yung ani sutenat kadon gawai kan ikai berang samla kami kai SSA kapan titkot kapan ai lang bagi kot isla banyo kulen dai sa tem yo shu de ngang so nang kini kino ikai adhok kini kino ikai ki basta teng kini ikai adhok ro ki ikai wat kino igi kun iti jong kinong ikai badai ha ki government school ka government ka yai ong shi ong ba tang ka school government kari ka school ka best hanga marway ngalap dala jong hikmat wat pidon gino ikai belum government ni usngi imo yiji isya ngalap ba kino ki school government jan babun de berapa kilom ge babos ba ya kata phila banlap da ladehi wat da kino hikai government hi ya kata dia menjur ada na sinong jungi kino ikai government ki pa school ikun la jong school government ki pa school private kadai nem da jisya di hangi kapan pau mo makikit di school hikai mga kamler. Kung no kani ka sarkar kay ong siya ong bakas government yung igabyang, school yung igabyang. Lada ka long na lada ka dur, ngangas na iba, lada iban high school, school ko na jong. Yang igi ong high school, siksa, sibha, kay gato, 1-1 sige school, ikul la jong ro. Kaskila tipo na hikai bakam long kani ka school. Teka jisno jong balay kan suk lada ka sarkar mata kini gikai kiong ma ai deficit ngi ai kum ka balay mata kidon deficit mo kidon gi adok kidon gi government teacher balay mi sam no sis mi sam barang khoi tamar ya sakri ya ka jo ka bentai mo long ka we no kino ikai air ti no gi tulop ge baro khoi bat kan long ka we te kata ka dei ka jisno ni ai jimut gi jonga bat na kalian ga jonga shwa ban shom no ya phi kino hikai
ha kerteng jong ka brinyo trap ha kerteng jong ki Meghalaya Commercial Corporation ngala i kemat hang ni shokai bu ni kai ngong akong pi thitso ngong thitso te kong ka ayam ka asyom yang em ngilut hi a ka sangsot nalor tulop tombian nalor jing ki wanang ni lut sa pisah ada yang betul bikin ikan ada dengan masuk menang kumu presiden yang Meghalaya Commercial Corporation hakan ni ka dili jong kani ka surga premium trap ngaso ba mentang ngan benang banang kaliang jong iga asion ngala pun ya dia kinong elam peron elam jong asion ngin ai ya pi mentang lada kan kut nolai syaru kami lei lada kamput ngin ai ya pi sanpau hajar tengka na kaliang ka asion ka jongi na ka bentang ka ba ka jong pi ba pi penlut kat kepala banya bam banya diksya ya kani kamdei kadone lada pidang guna ngadan betong ya kata nam ta jile ba jong pigi kun iki jong driver ke jongi aso menong nam ta jile ba ke jing songu ke jongi lada bin padap lada bilang song selam sawan pha ikinomi kemat safun ngin sa ai biang na ka phone ke jongi tang ini tin ma kendiap kulai sibun kulai sejar